Albrecht. Люди в кучу. Леле, ой. Уф. Бегай. Вот саламу кучу. Ой, водки. Леле. Уху. Леле, ма какво дойде. Гадно опитува. Ovako u Vojvodini svake godine nego. Mi nismo navikli na to. Sve ovako zamagljeno, kiša boje, vetar duva. Jo, majko. Lele, papac. Lele, u kuj. Dusak. Malo je mračno pa ne može da se vidi lepo. Poplavu već napravi. Lele, majko. Katastrofa vidim. Uf. Ja to upalim svetlo, ne se vidi nešto. Slabo se vidi. Svetlo se ne vidi ići. Hvala, lepo. Lepo. Au.
evo. Znam koliko dugo jako. Ima da se čisti... Kako ti snimaš nak? Pa vidim, Vidiš, ne? tam ne vidi se na podu, ali vidi se ovako. Nosili su, ne? Ovo ima danas su čisti od parazita i od insekata i od svega. Znaš koliko uzim? Prvi, kad je ovako, sad se insekti kote, je bolje, razumiješ? A dobro, bar do večera Ne sam. paraziti. Bar do Ove predazašće i mušljiga. To je moće loše. Evo nas i posle pola sata kiša i dalje pljušti, ne baš da pljušti, ali pada. I vetar. I seva i grmi. Dalje je bila olujni vetar. Malo prije bio 100 km, sad sigurno baš je bilo katastrofa. Grmljavina je ipak malo dalje, onako nije baš mnogo blizu nekih, ovo negdje gromovi lupaju nekih pa 400-500 metara odavde. Ako bude intenzivnije, ja ću da nastavim da snimam, ako ne, ne znam da više da snimam. Inače, vidite i sami katastrofa. Pošto je počelo ovako predveče, ne možete da vidite sve. Dole pod, mislim, kako pada kiša to, nego pošto je mračno. Ali vidite na nebu kakva je stvar. I vetar olujni. Sad nije baš toliko olujni, a malo pre bilo katastrofa. Pre nego što sam počeo da snimam.
A i bilo i dok sam snimao na početku. I sad nije bolji. 60 km/h najmanje. I evo sad snimamo munje. Pala je noć, kiša i dalje pada, vetar i dalje duva. Uj! Jebote! Bog. Mislio sam će jače da grmi koliko je sevnuo to i bljesnuo, a je daleko. Bez obzira što je iznad, u stvari je malo dalje. To nije baš mnogo, ali 400 metra najmanje. Toliko. Čekamo sljedeću. Čekamo sljedeću. To će sad sigurno malo vreme da prođem, minut ili dva. A onda kad ga bljesne, odjedanput. Kao sad, čekao sam čak 3 minuta i 4 sat kad ga je bljesnuo. I ovo je daleko negdje. Ovo što treba bljesniti je iznad nas. Kao malo prije. Znači sad ide na ovamo valjda. Još uvijek se sprema. Verujem. Sigurno će još neki put. Znači mora.
Ništa još uvijek. Kiša i dalje pada. Čekamo ponovo. Bre. Samo bljesak, ali jak. I daleko.